Punto final o control. Punto final o medio. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.
Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.